Today we are here to go to a little dog's playgroup where you can drive the red car and hang out with other tiny dogs. It's a playgroup just for small dogs. So let's go in. It's a cake. Meile, näed, seal on meil Tiffany ja siis siin on see tipsi koolist, et te tulid valgutundi ka, kutsiga kooli poiss, vaata ilusa musta sabaga. Maya is like trying to make friends but then goes back to your feet. Selika vaid mölisedes. Ops, oota, pista sina. Fiksi sina. Tule, lähme jooksu. Päitu siin tuleb ka melatoniini peale. Siin nad on tead kodused. Mis see melatoniin teeb? Loretal on, vaata siis on, siis vaata Tiffany oma oli S. Tiffanil oli S, aga tal oli see ka XS. XS on Pupu, nii. Ja siis oli sellele oli meil S, sellele. Tipsile on S, kuule. No, tule siia. Itse kui nunno. Ja kapuutse ei saa jagada. Anna sellele ka, Johnile ka. No kui Lottele läks, läheb Johnile ka. Jaa, näed, pane Johnile siis see. Yeah, this one stings. Oota, Roosi, Loret ka siia poole. Tulge siia poole. On selline kevadine tulid siia lepatrinid tulid. Kirilased tulid siia ja... Arsi. Aitu. It's a spring party over here. Vaata, nii on Loretta, ei riivist lähti võtta päeva riieta. Ei, Lorena. Lorena riivist lähti. Patrik ja Maia siis. Yeah, let's fly them in there. Väga ilus. Jah. Tõmbame selle siia niimoodi. Maia for now. Ta on lihtsalt tüdrukud praegu. No nüüd oleks pidanud ka siia külje peale panema, mahupildi peale. Jenny, kuku. Jenny. Oh, super. Maia tahab ka lepatriinu. Miks lepatriinud ei sõida? Miks lepatriinud ei sõida? No nii.
How was the ride? Bumpy. I was standing in front of the car. I was like, yeah, I hope it's not gonna. Maya, you look so cute. There's a lot of dogs here. Look, there's like handsome bees. Maya's a bit nervous. There's a lot of dogs here. Maya's making friends. Teacher, dance. Good. That's my fingers. Maya, you need to do some tricks for it, Maya. Mia, üks. Hoia alles. Hoia alles, suru alles. Hoia nii. Maya just got scared of her own reflection. Ja, nii ilusasti ja ilusasti. They have friends here. They have friends here. They have a friend. Mia. Oota, Jenny. Sa oled autoga? Ei, mul on auto, Mis sa teed? Selline tuli siia, kus sa lähed? Mul läks kiireks, meil olid sõbrannad mängisid, maksis tulemused 55 vaata. Ei, ma sellepärast küsin, et siis kui ma nägin, et Karoliina oli seal näitus, siis ma hommikul panin kõne peale. Karoliina, ma tulen võtan su peale. Loretta on siin, Cedric, vaata. Ja, siin olen. Siin. Käitu, Cedric. Ära liita, palun. Roosi. Ja, ei seda ka sõita ju, no nii tublid. Sinna. Maya likes Lotte. Look at her, sniffing the butt. You're making a friend, Maya. Little man is over there. He's too tired. He's watching it like TV from there. There's been a lot of things going on. It's time to rest. So that was it. That was the playgroup. They had a ton of fun. They got to drive a car and make new friends. And we're gonna say bye now. And we're gonna see you in our next video. Bye, friends. Bye. Let's go.